turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi banzuri market. Twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi. Twizere yuko rwose mumeze neza muri amahoro nkuko duhora tubibifuriza. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited muri kumwe nayo. Tukaba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa nkuko mumaze kubimenyera, tubicishije kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo murusheho kugenda mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Muri aka kanya rero turi i Bugesera, turi mu karere ka Bugesera hano mu mujyi rwagati neza wa Nyamata. Nkuko mumaze kubimenya muri benshi cyane, cyase nkuko abanyarwanda twese tubizi n'abandi bose, aka karere ni akarere kari gutera imbere cyane bitewe n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Ni ahantu hashyushye, ni ahantu gurukunguka, ni ahantu heza hajyanye n'igihe. Nkuko muri kubireba rero, turi inyuma ya gare, ya Bugesera, gare ya Bugesera. Ngira ngo murabibona yuko ahangaha hari kuri gare rwose, gare ya Bugesera nkuko muri kuhareba. Hariya haruguru urabona amarembo ya gare, murabona bisi zirimo zisohokamo, murabona bisi ziri gusohoka muri gare. Ahangaha ni ahantu hashyushye, ni ahantu h'ubucuruzi, ni ahantu ugura ukagurisha ukunguka, ugura ukubaka, inzu zigakodeshwa kandi amafaranga menshi cyane. Tugiye rero kubereka ikibanza, uvuye kuri kaburimbo. Ni ikibanza cya gatatu niko navuga, wava kuri gare kikaba nk'ikibanza cya kabiri. Ni ikibanza cya kabiri kiri inyuma ya CSS cyangwa se banke ya gisirikari. Iki kibanza kiri inyuma ya banke ya gisirikari, kikaba haruguru y'ikigo cy'amashuri kinini cyane, kikaba munsi ya gare cyangwa se iruhande rwa gare, kikaba munsi gatoya ya kaburimbo. Iki kibanza rero kirashaka amafaranga make cyane, reka tukibereke murebe ukuntu iki kibanza ari cyiza kandi gihendutse. Iki kibanza gihana imbibi neza na CSS banke ya gisirikari. Ni ukuvuga ngo iki kibanza wakigura nawe ukagishyiramo ubundi bucuruzi bwo ari bwo bwose bwagenda. Ubaye uri n'umunyamabanke nawe wahagura ukahashyira banke, iyo ari yo yose, abakiriya bakaza. Ikibanza ni iki ngiki, nkuko muri kukibona. Murabona karitsiye kirimo, ushaka kuhagura ukahubaka ukahashyira amaparitema, cyane yuko iyi ari karitsiye ikunzwe cyane, aka karere gakunzwe. Murareba ikibanza ukuntu kingana. Ikibanza ni iki, gihera ahangaha kuri iyi miyenzi, ngira ngo murahareba. Kuri iyi miyenzi niho ikibanza gihera, ukamanuka ukagera kuri iriya clôture, murayibona clôture. Iriya nzu tubibutse yuko ari banke ya gisirikari cyangwa se CSS. Ikibanza kigatambika kuri iriya clôture imeze, kikongera kikagaruka kuri iriya clôture ya Proxima, akaba ariho kigarukira. Iki ni ikibanza cyiza cyane. Iki kibanza tubibutse yuko gifite metero kare 750 cyangwa se 25 kuri 30. Iki kibanza kandi gifite autorisation de bâtir cyangwa se uruhushya rwo kubaka. Iki kibanza gifite uruhushya rwo kubaka. Kugeza ubu ngubu uruhushya gifite rwo kubaka ni urwo kubakamo inzu eshanu, ni urwo gutuzamo imiryango 5. Ni ukuvuga ngo ushaka kukigura ugakomeza urwo ruhushya ukarukoresha nawe, cyangwa se ugashaka urwawe bitewe n'icyo wifuza kuhakorera. Ahantu rero nkuko mubireba ni hafi y'amahoteli za La Paris murazizi, za Parasti Hotel murazizi. Iki kibanza ni kinini ku buryo nawe wacyubaka ukagishyiramo hoteli, wacyubaka ukagishyiramo apartment, wacyubaka ukagishyiramo akabari. Murabona ni iruhande rwa gare, ushaka kuhubaka akabari hano keza cyane, ushaka kuhubaka sale y'ubukwe, ibintu byose watekereza gukorera kuri iki kibanza byagenda, kubera ko ni mu mujyi hagati, ni kuri kaburimbo, ni kuri gare, ni iruhande rwa banke. Iyi ni banke ya gisirikare nkuko twabibabwiye CSS. Iki kibanza ni ikibanza cyiza cyane kandi kirahendutse. Igitangaje iki kibanza kirahendutse ugereranyije ahantu kiri. Ikibanza kiri kuri gare kirahendutse. Ni gute wabona ikibanza, cyase bibaho ko wabona ikibanza cyegereye gare, gihana imbibi na gare kuri kaburimbo, gishaka miliyoni 17? Iki kibanza kirashaka miliyoni 17 kandi ziri negociable. Dushobora kubakaturira
cyangwa se tukabakaturiza iki kibanza wagikunze twaguhuza na nyiracyo akakugabanyiriza cyangwa se tukakugabanyishiriza iki kibanza ukakigura ayo mafaranga make cyane miliyoni 17 ziri negosiyabure ndetse gifite n'uruhushya rwo kubaka. Murabizi yuko uruhushya rwo kubaka narwo ubwarwo kurubona birahenze no gukora pra birahenze, ariko iki kibanza turakibaha byose birimo kuri miliyoni 17 negosiyabure. Iki kibanza rero ubaye wagikunze waduhamagara kuri nimero zacu 0748486797 cyangwa se kuri 078123 Si ibyo gusa wadusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha ugeze muri Feruje neza umanutse usa n'ugana Nyabugogo, etage ya kabiri uvuye muri Feruje yanditseho Shema House. Dukora muri etage yayo ya nyuma umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Ushaka kudusura kuri Twitter, Instagram, Facebook page, hose twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Tubibutse kandi yuko tubamanagingira imitungo yanyu tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tukabakorera pra tukabubakira kandi neza. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited, iwacu umukiriya n'umwami. Ni karibu cyane, turabakunda.